pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako sakriti i zaključati određenu konverzaciju poruke u ćaskanjima na Viber. Pa da počnemo. Uđete u Viber, a zatim u kontakt sa kojim se dopisujete. Znači kliknete na kontakt, a onda ovdje uđete gdje piše sakri ćaskanje. A zatim pisat će vam sakrivena ćaskanja. Možete da sakrijete bilo koji razgovor na listi ćaskanja, tako da samo vi možete da ih vidite pomoću vašeg pina. Podesi pin, tu kliknete i ovdje morate unijeti četverocifreni pin. Znači morate zapamtiti svoj pin, sva sakrivena ćaskanja bit će izgubljena ako zaboravite svoj pin i treba da ga resetujete. Znači izaberete 4 broja kao što su datum rođenja ili tome slično koje možete lakše zapamtiti. Ja ću u ovom slučaju ukucati 4.0. A zatim morate potvrditi pin ponovo da ga unesete. Pin je uspješno podešan, kliknete na ovo u redu. Sada, ja sam u ovom slučaju sakrio sam ono ćaskanje, kao što ste sami vidjeli. I sada trebate da vratite, da bi vratili to ćaskanje, morate znači da pritisnete na ovo, da kliknete na ovu lupu. Zadržite malo i ovdje kucate 4 broja, kao što sam ja malo prije kucao. I kliknete onda ovdje na kontakt, pa zatim otkri ćaskanje. Pisat će vam unesete 4-cifreni pin ponovo. I tada izađete iz ovoga i vidjet ćete kontakt sa kojim da se ga otključao, sa kojim se napisivao u ćaskanju. Tako možete, koliko god kontakata imate, znači kada ga sakrijete, bit će vam prazna lista u ćaskanju. Radi onih koji možda nisu ovo dobro razumjeli, ponovit ćemo još jedan put. Znači, kliknete ovdje, unesete broj, onda kliknete na ovu listu otkri ćaskanje. Ukucate ponovo 4 broja, izađete iz ovoga i vidjet ćete da vam je tu ćaskanje. Ukoliko želite da ga sakrijete, kliknete na kontakt, zatim sakri ćaskanje. Ukucate 4 broja koja ste odabrali, potvrdite i bit će vam prazna lista. Znači kada se vraćate i taj kontakt da ponovo vratite, znači kliknete na ovu lupu, znači zadržite na lupu, odaberete 4 broja koja ste odabrali, ukucate, evo ga kontakt sa kojim ste, znači koji imate u ćaskanju, znači kliknete tu, otkri ćaskanje, da bi ga isključali, kliknete tu ponovo, a zatim ukucate 4-cifreni pin, to je broj koji ste odabrali, potvrdite, izađete iz ovoga i ovoga ćaskanje sa kojim ste se zapisivali kao meni u ovom slučaju, znači na listi ćaskanja. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.